Itao Animal Feeds in Bloemfontein is in 2014 gestig deur die Itao groep se hoofuitvoerende beampte Fanti Hatting met die visie om waarde toe te voeg tot die byprodukte van Itao milling. Hulle vervaardig premium dierevoer en spesialiseer in monogastriese en ruminante produkte. Hulle reeks is ontwerp om diereprestasie en gesondheid te verbeter. Itao Animal Feeds se besigheidsstelsel is ISO 22000 geakkrediteer, wat topgehalte en 'n sterk fokus op voedingsuitnemendheid verseker. Die toegewyde span by Itao is verbind tot beide voedselveiligheid en prestasie en bied voorskrifformulerings wat spesifiek vir boere se behoeftes ontwikkel word. Itao Animal Feeds, hoëgehalte produkte teen mededingende markverwante pryse.